ali to je bila prva granata koja je pukla u rov naš u kojem je bio Sulejman Morina. I čovjek, ne znam ko je otečao gore, doveo ga, on više nije progovorio taj dan, od straha čovjek zanijemio. I tako je počelo. Trčeći mi za skale, njega je pogodilo malo više nego mene. Ja sam se bacio u stranu preko zida, on je nastavio trčati dole, njega je dobro sasjekao, a mene malo brznuo, dobro. Ali ostali smo živi. Oni su očigledno bacali granata, pa i na takav Dubrovnik od značenja, dok mi ne izvjesimo oficijalno službeno bijelu zastavu i kažemo dobrodošli naši dragi osloboditelji, mi smo to odavno želili, ali nismo vam mogli to reći. Čuli smo ispaljenja četničkih minobacača, brojili smo 45 sekundi i očekivali smo granatu u metar, 2, 3, 5 ili u glavu. Ali je suština obrane, to je ostanak građana u gradu i obrana zajedno sa tim građanima unutar grada. Svi sugrađani koji su ostali, makar ne uzeli pušku u ruku ili makar ne djelovali na neki drugi način kroz humanitarni rad, su branitelji Dubrovnika i na tom treba čestititi, apsolutno. Zagonetka pobjede u ovom ratu po meni je u jedinstvu hrvatskog nacionalnog bića. Možda prvi put u povijesti mi smo kao Hrvati bili jedinstveni.